Kwang'yo podo weche mag kethruok arita ni jolony mopogore opogore e kind oganda ma West Pokot koro nobago ng'anyo e wi rem mar piny owacho ni keto arita kwe moromo e gwengego molot ahinya e holo mar Kerio. Mano obiro seche ma bende ji maromo 4 nonegi e gwenge mag Chesegon e tong' mar West Pokot kod Elgeyo Marakwet e giko juma mokadho. Jopinygo wacho ni koro giol kod lalo ji dwe ka dwe, ma mano en kethruok arita ma bende koro timore moloyo ahinya. Gidwaro ni mondo koro piny owacho orid arita ka bende gijwang'o gwenge moko. Giwacho ni nitiere gwenge mag oganda moko ma bende koro keti e obila ogo mana tach kanyo, to gin to koro gwengegi ogene obila giwin madong' mana gi obila masanja kata police reservice ma bende osebedo ka koro nitiere e gwengego. Siku imekuwa mbaya sana hii mwaka. Kama sisi wa Pokot tumeingia mwaka na shida, tumeingia mwaka na kupoteza watu. Sisi kama wamama tumelia sana na tumechoka kulia kwa upande wa Chesegon kwa kupoteza watoto kila mwezi. Tuko katika hali ya kilio na tunataka kuuliza serikali kwamba wakati hao wakora walikuja saa 5 mchana na wakapeleka ng'ombe zaidi ya 400 wakipeleka kufuata barabara ya kuelekea Tot. Nataka kuuliza serikali kwamba macho ya serikali ilikuwa pande gani? To Parliament, the Senator for West Pokot, the Majority Leader, and the County Women Representative for West Pokot to actually come together and leave their political differences, and we move together as people from this county so that we ensure that our people are safe in the... Leo Chesegon watu hawaishi, lakini Literu wanaishi kwa sababu wako na askari, wako na kambi ya jeshi, wako na kambi ya polisi pale Tot, wako na stock tape, wako na RDU, au wote wamepewa Marakwet. Hakuna Pokot. Pande hii hakuna, wamejenga manyumba za polisi hapo Sokoto, lakini hakuna polisi. Wakituma 10 hawa pia wanahofia maisha yao. Tusaidie sisi watu ya Chesegon, Lomutu watu kwa jumla, kwa sababu hiyo ndio watu wameumia saa hii. Wamekaa kama hakuna mtu, ni kama saa hii sasa ni kama ile kondoo, hakuna mtu ya kuchunga. Tafadhali viongozi wetu yote, kujeni tukae chini tuone vile tutasaidia watu yetu.